Yeah. Na melka muni chun kalungin na gel na oga zani chun kalungan limin baby ding kitile sa hey pa chabang na nun nem dan zong hi asi zol ning na hi nang nay hin vegeting my heart skip the beat nang nay hin cozy thing like an angel's voice na mel hoy dan zong hi Kylie Jenner ka cha nay hin lung sit na dem just say yes or no. Hingi ko nante bat kande nahi kada say ho hi zapi thingin nahi zapi na ho chumun cho min ga ko yin lang kalung sit na do chu ga focus ja ung lang yeah kalung sit na ho zo si chun naki pa sa ding na lumon sa ding ga say beleng I won't be like your previous one, so all you need to do is take a step and say yes. Na melka muni chun kalungin na gel na oga zani chun kalungan limin baby ding kitile sa hey pa chabang na nun nem dan zong hi asi zol ning na hi nang nay hin vegeting my heart skip the beat nang nay hin cozy thing like an angel's voice na mel hoy dan zong hi Kylie Jenner ka cha nay hin lung sit na dem just say yes or no. Girl hoga sailing na kamu masapin niya ko na chu iti say de ham kamu ti papa zingai chu hingi ko nante bat kan ngai na hiye ki mo papa ni chi chu nang ze a hiye kalunga ki pa na ho hina ati pizo ding le se da ki mo thailen na yeah chu ting na mita anam mo thai ding hiya ki pa da na he in ka tu say ho na he thim na he the me kalung se na ho nang ke ya na hi ta I'm sorry I told you fake but kan ngai pen na hi ta na melka muni chun kalungin na gel na oga zani chun kalungan limin baby ding kitile sa hey pa chabang na nun nem dan zong hi asi zol ning na hi nang nay hin vegeting my heart skip the beat nang nay hin cozy thing like an angel's voice na mel hoy dan zong hi Kylie Jenner ka cha nay hin lung sit na dem just say yes or no. Na melka muni chun kalungin na gel nang nay hin vegeting my heart skip the beat na mel hoy dan zong hi Kylie Jenner ka cha nay hin lung sit na dem just say yes or no.